So there are immense opportunities. I'm raising this so that you can begin to identify the many varied and variegated opportunities and zones of intersection which must appeal to serious investors. Ona ga ba tlhalosa ha go tsile go nna le diphetogo tsa tsamaiso ya makgotla le maphata a puso go anyalanya le thulaganyo ya go tlotla ditshwanelo tsa batho. None is immune to this critical evaluation, including the top echelons of leadership, presidency, parliament, the judiciary, all are undergoing critical evaluation. And so we are going to have to reflect honestly, sincerely, brutally honestly at times on these institutions. Some of them may not actually be suited for the purposes that we want to achieve. And so structural ambition requires of us that we, against the vision, kind of society that we want. We are in a hurry to create jobs. We are in a hurry to industrialize, and so through economic diplomacy, the President will provide guidance in terms of how we then leverage on our representation out there. We believe this will strengthen diplomatic ties. It will support our endeavors in terms of agreements and access, and it will manifest in reduction of human rights violations, and we look forward, as you have mentioned, to the ratification, implementation of human rights treaties and improving human rights rankings with our partner countries. Tautona Boko o ne a kgola tiro e ntle baemedi ba e direlang lehatshe la gabo ka bokgabane mme a ba sologetsa ga ba tsile go dira gotlhe go rarabolola matshwenyego a bone. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Bani ba motse wa Gasegwagwa ba kopile puso go potakela thabololo ya tsela ya Gasegwagwa e tswa mo tseleng ya Matete Kanye e le sekgele sa 12 kilometers. Le ha e tsweletse ka go senyegela pele tsela eo ga e akarediwa mo lenaneong la dithabololo mme bošeng jaana baeteledipele ba motse ba ne ba bitsa ba lephata la dipagamo le dikago go tla go lekola seemo. Go rata Moranyane ka dintlha. Tsela ya Gasegwagwa e dirisiwang ke batho ba ka feta 3,000 ga e tsamaege ka lebaka la dipula. Go nna thata go e dirisa ka e senya dikoloi ebile e kganela metsamao le go goroga ga ditlamelo kwa motseng o. Tsela e sekgele sa dikilometara di le 12 e kaiwa fa e ka se bankangwe ka e sa akarediwa mo lenaneong la go tlhabolola ditsela tsa dikilometara di le 10. Tona o tsile go kopana le lona botsadi le go iponela tsela e re buang ka yone gore go tla iragalang morago ga se ga nka ke ka se papamatsa mme go a supagala gore dilelo tsa lona maitomoko a lona a goroga go go tshwanetseng kgwa di dikotsi tse di ka diragala mo go yone di bona di le dintsi bogolo jang ditsela ditlhare tse di mo tlase ga ditsela di setse di a tulugile dikoloi a etswa ko pele le etswang ko morago ga e bonale jaanong kopo ya rona nne le gore go ka nna jang gore a loka re rebola re le ba komiti ya ditlhabolo tsa motse ra tsweledisa ditlhare tse di mo tlase ga tsela ka lenaneo la ipelegeng. Tsela e le botlhokwa thata e ne hetang ha e le ka gore masimo a matona ha o no na nako go a bona go ba kwanyana ka dipineng ka. Those are commercial farmers. Tsela ene jaanong re le ba balemi ka hale le ba rui ka hale re la ka tsela ile ka gore ha re sena gona re le magono kwa kwanyana ditsutswana di heta gone ka ha di a marekisetsong. Lephata la dipagamo le dikago le gatelela gore ditlhabololo tsa ditsela di dirwa go lebeletswe kgaogano le bokete jwa pharakano
ba supile fa ba lemoga mathata a ga segwagwa mme ba gatelela botlhokwa jwa gore go abelwa metswedi ka tekatekano. Le fa go ntse jalo, Tona o ne a tlhomamisa gore o tla isa kgang eo kwa palamenteng morago ga go amogela kopo go tsweng ko mopalamenteng wa kgaolo eo. Re tsere tshwetso re le gore mente yo mošwa re tsere tshwetso gore re a go hetola ka dilo di ntse di dirwa ka teng. Nngwe ya dikgang tse e leng gore re itebagantse le tsone segolo le bogolo ke gore ditsela di dirwe ko batho ba leng teng, mme ebile re di dira re sa ikgolole le bone re ko morago ga ba le ba tsela ba bone gore e le ruri batho ba ne ba na le maikaelelo a gore tlisetsa dithabololo di tshwana le tsa ditsela ba lebeletse ka ga re di dirang ka teng. Palamente wa Kanye West o ne a kopa gore tsela ya ga segwagwa e tlhabololwe, a tlhalosa fa e dirisiwa thata ke balemi. Mo nakong eno lephata le tsweletse ka go tlhabolola tsela ya Mmathete Kanye go tokafatsa motsamao mo tseleng eo. Gorata Moranyane, BTV News. Tona ofisi ya Gatautona Raymond Moasa re puso e tla ema ka dinao tota go lwantsha kepo e seng ka fa molaong ya Gauta kwa moepong wa bogologolo wa Rainbow kwa Matsiloje ga mmogo le kwa Francistown. E ne a re ka mosupologo Tona Moasa le Tona wa tikologo le bojanala Re Winter Molutsi ba etela kwa mafelong ao a mapodisi ba tlhomamisitseng fa go etswa Gauta ka bokukuntshwane ke bangwe ba baagisani go tsweng Zimbabwe. Bethany Mando. Tona Mohaswa o goroga mo meepo ya bogologolo e tswetsweng go tla go iponela ka matho seemo sa borukhuthi jwa go epa Gauta mo go seng ka ga molaong. Lentswa kgang e tswa kgakala banni ba Matsiloje ba ikuela mo pusong mme go sena maiteko a kalo. Hela Tona a re ba tsile go tsibogela go lwantsha borukhuthi jo ba tshwaragane le lehatshe la Zimbabwe. Before the 10th of April ke boetse kwano ga go leka gore buiseng le ba Zimbabwe gore kopane seemo se ga sana sente ga re ke ra itela gore ano re le puso re le maikerabelo a ile gore ke rona tshwanetse re sireletse batho ba Botswana re palwa ke go ba sireletsa ka re go na le batho bangwe ba tsereng tshwetso ya gore e seng hela go ba tshwetsa matshelo le go rontsha puso ya lahase kana setšhaba sa Botswana di tswa mu kana ditamelo tse e leng gore ke tsa bona. So dilo tse ke tse e leng gore di tsaya ka thwagana. Re setse re na le batho ba ba setseng ba sekile ba le 157 ba ba setseng ba thotswa ke makgotha, mme sengwe se re se etseng thoko ke gore dikatholo tsa teng ka ga molaong di ko tlase ka gore ke 1000 pula, mme go supagala gore tiro e raise highly organized crime e leng gore e tsentse batho ba mahatshasa le ba tsena ka kwano ba thasala batho ba rona. Seemo se jeleletse le mo toropokgolo ya bobedi ebile mo palamente wa Francistown South Re Winter Molutsi a re nako e gorogile go sireletsa mahelo a batho ba epa ba iketile ya ba phuthulogile ba nwa o bona gore ba ko lapeng ya ga ba tshwengwa ke sepe. So ke sone se le gore tota se ne re rile re terele ke gore mongwe le mongwe a ta bone seemo ka ga ile gore se bihile ka teng kana go gore seemo sa teng se maswe ka gore over and above the fact that go a ipuwa go tsewa go uta se ka molao ba senya le yone naga gore right now we really need to look at ditsela tse leng gore re ka resta seemo se ka tsela entseng. One of the things that I have actually suggested, let's declare these areas tse di thasetsweng red zones so that go itswe gore ga go tsamaiwe ya yo tsamayang ha a ba itse gore ke yo laetseng ko lapeng. Borukhuthi jo bo diragala jaana lephata la meepo le sena go thiba meepo e megologolo, mme hela puso ya re ga ina go inela go lwantsha seemo se ka senyang serudumo sa Botswana sa go epa ditswammu ka tsamaiso e maleba. Bethany Mando, BTV News, Matsiloje. Re sa le ho mo palamente wa kgaolo ya Tati West Re Justin Hunyepa o gateletse botlhokwa jwa gore morahe o neele ditankana tsa go epa Gauta ka gore seo se ka hokotsa borukhuthi jwa go epa e se ka ga molaong mo go tumileng mo kgaolong ya Bokone. Ha etetsengwa ya meepo e kwa dipolaseng tsa Kalakamati ka la Bothano o tlhalositse ha Gauta e le khumo ya lahatshe leno ka jalo e tshwanetse ya sirelediwa mo go ba ba epang e se ka ga molaong gore sologele setšhaba molemo. Ke di bongele ka dintlha.
Re Hunyepa a re jaaka puso e ikaeletse go tlhamela batho ba lefatshe leno mebereko ka dipalo tse di bonalang go fa banni tetla ya go epa gauta go ka thusa lefatshe go fitlhelela seo go bo go fa dialogane maitemogelo a kwa godimo ka go dira tiro eo. We want to see Batswana going into mining. Skala re ithuta ka batswa kwa ile rona go teng ba mine, but our own people should lead the mining industry. We have got graduates different universities around this well experienced people who are working these are the people who should help mine this resource. It reduce ba gaetso go ira ditsela go aga dikolo go aga di clinic le go tsentja matshelo a batho ba duelwe madi a bona ka khumene e kana kana. Mapodisi a tlhalosa fa go le gantsi batho ba ba epang gauta e se ka fa molaong mo lefatsheng leno e le ba lefatshe la Zimbabwe. Ba dirisa tsone dipiki di garawe ke activity e leng gore it is ongoing day and night gore anytime ha re tara ba ithela nako ngwe lengwe a go busego kana go motshegare they are always here. Go bolelwa fa Motswana mongwe le mongwe a gololesegile go ka ikopela tetla ya go epa gauta ka fa molaong. This relatively small scale e leng gore re eletsa gore go investora o ka taga a ba re nyanka epa ka scale se segolwane tota se se diragala ke gore ne re neetse mongwe prospective license gore a batisise gore gold ka he nako a te ka riwa ngwe because of the gold prices or because of other factors a ba re ga bona sepe se sekalo jaanong re nna re ba monitor ha ile gore go tsa le bakasa a sa tsumo prospective ya ko mining gore a go re tsa prospective license. Batswana ba go itlhile go botsa le go ikwadisetsa ditankana tsa go epa gauta go sireletsa khumo ya lefatshe leno. Ke di bonyele kalake BTV News kala kamati. Tona tito e kgolwane re Prince Maila re phata la gagwe le mo lenaneong la go tlhoma khuduthamaga e ntšha le kalana la Botswana Qualifications Authority morago ga gore ya pele e phatlaladiwe. Tona Maile o buile se mo leetong la go lekola bodiredi jwa lekalana leo le le sekasekang le go tlhomamisa boleng jwa thuto mo lefatsheng leno ke o lebogile ra dipotsane ka pego. Remela re itemogetse hapakanyo sesha le kalana la Botswana Qualification Authority e tsa le baka hela le phata la thuto e kgolwane le tane tahatsa gore pakanyo e irwa ka bonako o boletse hapakanyo e le bothokwa ka le kalana leo la pero ke dipuo tsa go sa tsamaiswe sente le tshenyo tsa setšhaba. We have constituted the board and the only things as we're dealing here, as you know, they now have to go through what is called vetting. Akere ga re ba togotisa batho ba ileng gore ba tata ba duba kana gore re ba ukumele re ba nkgenkge pele re bona gore a mme bone o pa khuduthamaga ya Botswana Qualification Authority go tsweletse maloko a santse a sekasekwa re bontshitse la maphata a mangwe a puso maina a maloko ao. The CAB memo has circulated. We have received comments, we have responded to comments from other ministries. So we are at the final stage. Sa gore body e be setse e goroga mo go lona because they are still being vetted. But o komela gore maatsa mangwe ba dira yang a ba dira ya ka rona. The manner in which we are structured really needs to be revisited because what BQA is doing in other countries is done by multiple organizations. They have separated framework from quality assurance education and training providers, and it's for a reason. Ramaelo soleditse babereki ba Botswana Qualification Authority a khuduthamaga e ntšha e tata ka tharabollo ya dingongorego tsa bone. Staff se se botas especially ba hiro ya dikontraka za 1 to 2 years. Ya ga ke buile go mo gona le a very negative impact more wealth ya babereki ka gore ba kgona go accessa di loan facilities go di banking kana di hela di ba turela. What is important for me again is that I want the left hand to know what the right hand is doing. Basically saying that ke batla gore re ha management a bua staff se be se ready ha staff se bua management tona ke gore ba etele dipele ba reetse ba bereki ka gore ha o ka ela thoko ga gona dipuisano tse di maleba is that
there is a serious problem of communication within the organizations. Re Maele a re puso e ikaelela go sekaseka thuto mo Botswana go e ba mo seemong sa go ka phadisana le mahatshe a mangwe. Ke o lebogile re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. A re ntse re a le tsone mothusa tona wa dikgaolo le tsa ngwao re Ignatius Moswane o botse semmuso kereke ya New Moravian Apostolic Church in Zion ko motseng wa Chadibe. A sa le kereke eo e thamiwa ya ba ya kwadisiwa ka molaong ka ngwaga wa 1998 maloko a yone le hatse ka bophara ba ntse ba kopanela ko motseng wa Marobela. Ignatius Moswane a re kereke e itsile ka nako e maleba ka jana puso e lebanwe ke kgwetho ya kgokgontsho ya pong e ya mamalapa le setšhaba ka kakaretso mme kereke e le botlhokwa ka ya ga maitsholo a motho le go godisa bana gore ba nne baeteledipele ba thwathwa ba ba nang le boikarabelo. Moswane a re kereke e tla thusa puso mo go lekeng go aga setšhaba ga mmogo le go dirisa lehoko la Modimo go emisa kgokgontsho e tshwenyang mo lehatsheng leno. Balatedi ba kereke ba gwethilwe go tshwaragana mo maitekong a go godisa kereke. Re Moswane o abetse kereke eo sekete sa pula. Botlhokwa ja kereke ke gore re to fetola matshelo a batho mo motseng wo wa Chadibe. Botlhokwa ja leloko la kereke ya the New Moravian Apostolic Church ke go supa tshiamo. Go nna motho yo monate yo molemo mo pelong. Go nna motho yo o itseng go dirisa mahoko a tswa mo molomong wa gago. Mahoko a e re ga goroga mo bathong ba bangwe a sokolle ditšhaba ba bone moriti o molemo mo go wena. Motho marebe phegelwana gone ho njano re tselelele tsa metshameko mme City ke ya gakwa o emisente go godinela. Ke go leboge morwa re jilwana kgaitsadi a ke kgomotshego mme re tsena ka tlhamalo mo dikgenyeng tsa rena tsa metshameko tsa nako eno tse di go kopanya jalo le na City ke ga kwa medium jana lekgotla la Botswana National Sport Commission le ribolo tsa maina a batshameki ba tshereganyi ba metshameko le ba tsamaisi ba metshameko ba ba nang le tshiamelo ya go ka ikgapela dietsele tse go ikgapela dietseletse ko moletlong wa ka bo dietsele e tla be ke tshegeditswe ka kgwedi e tlang e le gatlhano kwa Fairgrounds a re utlwe tshegofatso malepa. Dietseletse maikaelo a tsone ke go lemoga le go ipelela bao ba dirang sentle mo mererong ya tsa metshameko. Honored to stand before you. This event not only celebrates outstanding performance of our athlete. Dietseletse se di diretsweng go keteka le go ipelela batshameki ba rona ga mmogo le botsamaisi ja metshameko e bile di supa boikanyego tirisanyo mmogo le bokgoni mo motshamekong ka go farologana. Re tlhotlheleditswe ke talente le boineelo ja ba ba tlhophilweng ba ba supileng bokgoni jwa bone mo go tsa metshameko mo no Botswana. Re motlotlo e bile re ipela ka bone. Each nominee has contributed to a legacy of excellence that resonates beyond the playing field, fostering a sense of unity, pride in our nation. Ba ba tlhomilweng le tlhokwa go iponna dietsele ba tlhophilwe go lebile maiteko boineelo le maikemisetso mo godimo ga bokgoni jwa bone e bile ba dirile tsotlhe tse di neng di kopiwa go di tlisa. Go athola go dirilwe ka boikanyego le manontlhotlho a kwa godimo. Baatlhodi ba rona ba ba tlotlegang ba na le boitsanape ka ba tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa metshameko ba dirile ka natla go sekaseka dikopo tsotlhe. Enes Kumevu wa athletics wa lebelo la 400 meters mme a na le seetsela sa bronze di kgaisano tsa Africa Under 20 le go fetsa mo go bao ba ba go godimo ba robang bobedi kwa All Africa Games mme a le mo maemong a 185 lefatshe ka bophara o re bolotswe e le mongwe wa ba bararo ba batla phadisanelang seetsela sa Junior Sportsman of the Year ga mmogo le Prince Ngwako wa karate yo a gapileng selefera sa Under 21 Kumate kwa di kgaisanong tsa Commonwealth gareng ga tse dingwe. Ntunga
Mugamale Rakwena wa tennis yo mo maemong a 261 lefatshe ka bophara ebile a na gapile World ITF Day 30 makgetho a mabedi a tlhomaganya kwa Uganda le ene o ta phadisanela seetsele se. Go letlhakore la Junior Sports Woman of the Year Natalia Banda wa chess, Malak Macheng wa tennis le Lesika Motswagole wa karate ba ta phadisana mo letlhakoreng leng. Malak Macheng le Banda ba gaisana gape mo letlhakore la Young Promising Athlete of the Year ko Vunane Annual Botswana Sports Women's Awards ka matlhatso ano. Khwanyane Sello wa judo, Moses Bantsi wa athletics ga mmogo le Kuzanane Motswagole wa table tennis ba tla gaisanela tlotla ya motsamaisi wa motshameko yo gaisitseng. Litsile Tebogo wa athletics, Ross Branch wa motorsport le Karaba Motlhanka ba tla gaisanela sportsman of the year. Ka bodietsele e tla tshwara moranang a le gatlhano kwa fairgrounds. Tsagofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Batsamaisi ba motshameko wa swimming ba monogae Pone ga e tsewe le Owen Couple ba sa tswa go tlhatlosiwa go ka nna batsamaisi ba motshameko go tsamaisa metshameko e metona jaaka ya lefatshe ke lekgotla la World Aquatics seo e le la ntlha lefatshe le goroga mo go sone. A rutle go motso sefako. Thatisiwa maemo mo ga ba tsamaisa motshameko bao ba monogae go ta jaana morago gore bobedi jo bo supe tiro a maemo a go godimo ebile ba dire ka botswapelo mo go tsamaise metshameko ya lekgotla leo ya dikgaisano tse di farologaneng. Swimming is popular. It's not across Botswana because motshameko wa swimming o tsweletse ka go itsega mono ke gore fela lefatshe la rona ga lena mawate kana ditsompelo tse di lekaneng. Go kgona gore ga fa re leng teng re le batsamaisi ba metshameko gore ga go le gontsi mo motshamekong o ka kakaretso ebile gore ba ya mo maemong a mante le batshameki ba rona where they are not called for infractions that they wouldn't have been called for at home. To be chosen as World Aquatics starter, it goes to show that swimming in Botswana has gone. Ke pitelo e tona fela thata mo go nna ke mototo kasi go supa gore mo dingwageng tse 20 motshameko o tsweletse ka kgolo re lebile batshameki go thele batsamaisi ke mototo go fufisetsa folaga le fatsheleng kwa godimo. There's a lot to me to hold the flag high in international competitions and show what Botswana can showcase. Pitelelo eo ya go tswela le kgota la motshameko o la BSSA ga mo go lefatshe leno mosola fela thata ka go supa bokgoni jwa lefatshe leno. Our goal as a national federation is to end up having more than just 2 listed. Se re batang go se bona ke go oketsega ga rona gore re se ka re nna babedi fela re batla go bona dipalo tse di oketsegileng se re ang go se dira ke gore fa re tswa dikgaisanong tse ra go nna re arogana dikitso tse le ba bangwe. Once I've done these competitions with experience, every time we come back we share knowledge and we upskill our officials. We've got a lot of qualified officials in Botswana. Everyone has done the World Aquatics course. Re na le batsamaisi ba bangwe ba se lebe go se go godimo mme ke ka mong ke dumelang fase e le tshimologo. Bontsi jwa bone ba ne ba tsenetse dithutuntsho tse di kwa godimo kwa Francistown ga mmogo le ko Johannesburg kwa Afrika Borwa. And then last year in Johannesburg we again all went and renewed our certification, and so the standard is very high. Bobedi jo jaanong bo ta kgona go tsamaisa metshameko ko dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo jaaka World Aquatics Championship, African Swimming Championship, Commonwealth Games ga mmogo le metshameko ya di-Olimpiki. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Tsanako ya boroba bobedi dikgang di wela ka tsela e ntseng jalo mo nakong ya gompieno ke lemoge ke be ke leboge kgaitsedi ya ke sentle moeng yo ena a di ranola ka puo ya diatla moso montle. Re le koporasene ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a mašwa a smart prepaid meters re huduka ga ko gore ne ra tlwaetse a re a bitsang re ke di-conventional